maju aja. Assalamualaikum teteh. Nyanak naon teteh? Oh, mamun kanggo naon teh? Oh, udah ramal di mana teteh? Itu sarang teteh saya. Oh, sarang teteh iya, sahabat. Teteh udah nikah teh? Kenapa ketawa? Disuguhin sama teteh dia, sahabat. Janda desa, Kopi masih. Yo. Pak tambah semangatnya di antaran kuno gimana? Tuh. Udah berapa lama? Menyendiri.